Denarong along ingdeng thomke bresi hawar kar birisonim so ronga je ketalon ponji aklam along ke pang thirasai ke deng pon. Rong thilo along art and culture asai campaign mesen pen sike kapajut pon. Thomke bresi ang deng wothat lang so jondel kar bi youth festival beauty contest upon mega audition ke padu pon. Denarong along ingdeng thomke bresi hawar kar birisonim so ronga je ketalon ponji aklam along ke pang thirasai ke deng pon. Rong khelanari sonim so terang hin pensi je patir pi pon pen nonang ke leji ingdeng thomke bresi hawar kar birisonim so ronga je ketalon ponji aklam along ke pang thirasai ke deng pon. Bang solong bang trok ke bari so jang tumche tongdun se ke pang thirasai klem pon pen pachun pon. Son sila puson ke pang thirasai ke klem pon thega jok denarong hawara mila pen dirikama meya hin pen alang litophan ninga klong pen kachurupi pazir pon. Denarong pen prophat rong pharnang ke palya birta Malong News. Rong thilo along art and culture asai campaign mesen pen sike kapajut pon. Prenify kret trokarni rong thilo along Karibiang long Autonomous Council Art and Culture asai campaign kedeng lunbarim kanbarim lapen chingpi ki thiba sike mesen pen kapajut pon. Laso sike kedam tang prenify hini pen pangcheng ponsi nikri pho farman padupon iglu. Laso long bang pharoi sira trokkep sosia tum sike ke en pajudun. Lapen la tophan Karibiang long Autonomous Council Art and Culture asai campaign ki hok lo lapen ningmening do dihin stami em surjorong phara hin pen pi pajir pon. Sike along jasemet Karibia tuma kanbarim alun barim lapen chingpi kitip hei huisi jasemet than mumpon lo. Seke kijura mielong Karibiang long Autonomous Council Art and Culture em surjorong phar aluhisar poman pen chetong dun lapen la sohud Karibiang long Autonomous Council Art and Culture sai campaign deputy director Rani Terang P TCRO Dilip Kathar KTMCR ayathan banga ke hoy bonsam Kathar VDC chairman Sonaram Singnar seke kepatir pipon rong thilu awemi anparta hirbang on teron pen ching lo tumta chetong dun. Thomke bresi ang deng wothat lang so jondel Karibi youth festival beauty contest upon mega audition ke patu pon. Nizang Karibiang long lakhai si Duaramla constituency ke parlo ser dihuna klamalong non ke bangji prenifying kore si pening kora pli arni an jondel Karibi youth festival ke padu pon jialong beauty contest upon mega audition padu pon. Bangso mega audition along beauty contest sub committee atumpense chipatir pipon. Lapen 100 rupees second runners up Miss KYF 2023 ahin pensi. Kelang cari mate ingkrung ingsai pon. Bangso mega audition along kadu kabe bang cricket thomanim sopiatum audition pidun lapen la song bang pen ke mesen ataphan ingwai ponsi mesen pen mega audition pachun pon. Wathat lang so pen khorsing teronang ke palya birta Malong News. Wolong kemajelong ingdeng krit trok karbi freshers kam social media paman pon. Prenify krit trokarni Rukasen College Karbi Student Union satum penjipatir pi ponsi wolong kemajelong ingdeng krit trok karbi freshers kam social media jai make padupon. Bang solong HS first year lapen degree first semester along amen che thabdun pen Charlie Dunari se jang tophan archo ponsi deng pon. Mielong aluhia man pen kache tongdun MLA Bidar Singh Ingleng Karibiang long Autonomous Council Madhuram Lekthi lapen abarim meipu kongchun bang lapen kapre ka college along Karbi Students Union Budi atum stame chetong dun renti. La solong JS Academy Icon Junior College pen chinglo pregjama college along Charlie of Sumaratum sitame chetong dun pen RD pidun renti. Wolong kamaji pen Rakesh rong pharnang kilo birta Malong News. Kardom Pinidak Golong Komaji United Karbi Club Asai Hemalong Rukasen College Student Union Budi Tum Cipatir Piponsi Hingdeng Great Rock Sumar la Peneng itu admission Sumar Atum Phan
alang litum pan kangthum karni asai mate freshers meet pulo lapen ke social meet alang litum la puson amai kipi pontek la kaisi ni arong mimialam lo lapen alang litum pan suri-suri ka choro pajir lo ase student atum pan pini arnia son lo alang litum pan eprang ke wangi aswan ning ke parung ya pan je litum senior atum non BA Charlie Bom atum ba non BA ki untang MA ki untang atum ana phanta student ex student na hisab lang litum ka chehang dolo ase hola ex student atum bangsi non Charlie Bom kui ki miao somara atum phana bangke misen knowledge mate misen agyan pidekang do lahen lo laso freshers meet along bangke nilitum ta ihudisi student ke manhut nilitum senior student atum phan jitu nange thanalam pini nilitum stame laso tek si dambom lo sekadu gabe stame laso dim pe nilitum mesen eprang ke cari thegia phan eme thang life future bright dia phana bangke pini ason son lo ke charli adi ma bangke ase pini dali tum theglong lo kadu gabe ta nilitum aus sumarang se nilitum khaya sumara tumang se dak thek ser sar tum dopik la penke rukasen college along stame Prabjin pen la science college ke banjie science stream ke banjie phana bangta nili bori por etum ka chingo nai CM sar phanta nili than lo pachini lo la pen ke alang lita initiative dan dum bom lo asidak elitum degree college ke non mat ke lai longwet lang nge longwet tano maka arts anchor lang masi science la pen commerce stream bang ke elitum Prabjin pen lada rukasen college along pa introduce je phanili bori pon asi lanchon lo nalitum phan na chotong non tempat suri-suri ka choro pajeri lo Borpung sar theti mongarong amekar thangsing ti toware bengarong chewoi jui Nili blakhaing kora phoke parlo borpung sar theti mongarong amekar karitang thangsing ti borpung ben dolamara an hithi ke bang pen puthot borpung kache damboma por hotkela keleng pena jok towar mandualong kesang hora chithi avidetlu bangso jog rong asor birta longsi puthot kithi tanga bangar pum endam si borpung sar theti mongarong an ponthulu sonsi pinpur dame borpung tarapung arat ke dolake pini pena pen kalilu ha phusar fisar arnia hut penlo boche sonse borpung tarapung arat kisung nailake kemesen ka chilenga towar kabe henlu sojok phusar fisar arnia hut penta kare banglong autonomous council kacharia bang photo phan towar ki piponjia phan chuning ri piglos tame non puanta towar ke me pipe pinlang tarapung borpung arat tum ke so huta kachar chong pense se chelang hem an nang pale nang lu lapen toware beng an ki thia phaita penang an dolu kiram tanga hostame dhoniram tokbi amekar LT panbari lekthe alangli towar ke panboma hut men graphic si hada kamar achithi avidetlu karibe anglong autonomous council kacharia to phanta kerap johang piglo bonstame kerap longle lapen hamphanga song tum tame humri dam pen ardi ki pidun abang avip se hada garara tum pen chethan pon rinti hanjang lang super egyptian rong pinang ke palya birta malong news Kosong lo tuar ke pan ne rong si tuar pan biar na rong si tuar pan ni ka kona lo rong si menero rong thom tuar pan la rong tuar he rong pe ha la birlang tuar sudah ke pan ho singe menen biar bo sudah pan lo ke pan an tu dang halan na lo masula amen du mati na ke long na mati la ala lumba lo ini ali lo ada si dak an sun ko ya lo dak an sun an dak an raten an sun ke suar pan deten ke an jura mang pula so ke bang ho lo bang deten sang prong ho lo de an sun na pula so kasi thana ho lo ta mat aku kini boy mat ke graphic lo ba graphic mange paching hi ke dia adian ya le mange hi de ya le BJP amelong speaker se ke thepna jok school along lokachalio somar ka शिक्षक na
Haroghat constituency ka parlo dangerous aklamalong BJP Racharya song tumpen Unity Victory and Prosperity Rally mai pike paman ponahud adung he do jukha Samson Singh Ingti High School ke doko kajok BJP amelong speaker ase ke themuna kajok kachali o somaratum kachali ka siksak donang koklu athe prenify kre trok arni pen ke gonot sob setame chengponlu lase me thielong speaker ase ang tong ke the penajok kachali o somaratum lu kachali hin stame ka siksak bon dokoklu pusi kachali o somar la pen than bang atum pen pherangkia thingunang than pachini dun pholoni ben probin tarunang ki palya birta malong news আপুনি ইয়াত কি কৰে টিচাৰ কৰে আজি কিহৰ কাৰণে স্কুলখন বন্ধ দিবলৈ বাধ্য হ'ল মানে ওচৰতে যে মিটিংখন হৈ আছে কিহৰ মিটিং হয় মিটিংখন হোৱাৰ কাৰণে কি অসুবিধা হৈছে অসুবিধা মানে অনেকগুলো চাউণ্ডটো আহি থাকে যে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়াত মন নবহে পঢ়াই থাকিলেও পঢ়াত মন নবহে পাঠদান কৰাৰ অসুবিধা হৈছে মানে কেইবাটাও হোৱা নাই আগৰ পৰা নোটিছ কিবা কিবি এনেকুৱা দিছে নেকি বাইদেউ মানে স্কুলখন যে আজি মিটিং হ'ব স্কুলখন একদিন বন্ধ হ'ব লাগে এইটো কিবা কিবা একটা নোটিছ দিব দি আছে এনেকৈ এক্সট্ৰা ওচৰত দিছে যদি নাজানো কিন্তু এনেই মিটিঙলৈ মাতিছে বাৰু আছে না আজি কেইটামান ক্লাছ এক্সাম আছিলে আমাৰ এক্সাম নহয় এক্সাম পাৰ হৈ গ'ল ক্লাছ চলি আছে তিনিটামান ক্লাছ হ'ল আৰু গণোৎসৱো চলি আছে নেকি আপোনালোকৰ মানে এইটোলৈকে গুণোৎসৱ হৈ আছে আপোনালোকৰ স্কুলতে তেখেতলোকৰোতো কিবা অসুবিধা হৈছে কিজানি তেখেতসকলেও অসুবিধা পাব চাগে একেহে হেডমাষ্টাৰৰ নামটো কি বুলি ক'লে প্ৰশান্ত বৰা ঠিক আছে থেংক ইউ ready kasi sa kaya tawi malah so meeting sound system na tumhan aitong এনেকে স্কুল কে সদায় কে 2 বাজি আলম সকে বন্ধ তিনি পিপল লন কে বন্ধ নং কক তিনি মিটিং দকক মানে তোলা মিটিং দকক পছে প্রবলেম do ma pia problem la sa dong meeting bang kelas apa widat lu puya lama ada kalau puya bang kelas kan sino exam soli bom class 6 7 di exam soli bom puya fi tami lasong bang tami meeting bang daseng pa dulu angke nang tum bangke non ke dak bangke meeting long peni Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta